An komanse. Ok? So, jodi an bal pale de sign Scorpio. Ok? Si son Scorpio, fè an comment down there because ki je di Scorpio en Creole? Pase pa konen. Esi men bagay? Yeah. Nou remen vreman extreme. Ok? So, le nou remen an moun, nou remen takou avek an ban force. Gan pil lot sign ki baka kompran sa, men Scorpio, se sa nou ye. Nou remen api an api force. Si wè Scorpio ap mette an ban pressure sou, sa ti takou like, oh my god, sa san ban pressure, it's because yo vreman remen. Ok? So, le yo remen, yo takou, yo wew takou nou an nivou ki ou pa wè tetou. So, peut-être ça, y a pe de pousse, y a pe de worry, y a pe de put pressure, pou yo ka mette nan niveau ça. Ok? Et si ça bon, et si ça